Yes, all right. Kwiyandikisha in University of Rwanda for continuing students has officially started. Tugiye kuza turebere hamwe ese kwiyandikisha niziye impinduka zabayemo, kuko I know tumaze guhita tubibona tuvatereka tubibasharinge. Hari impinduka zaje kuba zigaragaramo. Turebe kwiyandikisha se bizatangira ryari, bigeze ryari. Turebe ikindi turaza kuba twashiraho umucyo, dore ko iki gihe abantu benshi ubusanga bagenda bakwirakwiza amakuru atariyo yibihuha. Tugiye kuza turebere hamwe uburyo kiwaza kuverifya amakuru ko ariyo igihe ubonye yuko hari amakuru uhuye nayo ariko ukabutizeye neza yuko ariyo bitewe wenda n'ikigo kiyatangaje cyangwa se bitewe n'ikinyamakuru cyatangaje cyangwa se bitewe n'umuntu runaka wayatangaje. Rero hano tugiye kuza turebere hamwe iri tangazo ryo kwiyandikisha University of Rwanda ibashe kuza kubishira ahagaragara. Nuza ku mbuga nkoranyambaga zayo uraza guhita ubibona. Hano hari online registration for continuing students. Murabona yuko ni isaha imwe yonyine, ni isaha imwe ishize. Natwe turavuza tereka duhite tuza tubasharinge aya makuru. Noneho igikurikiyeho ubundi ni ukuvuga ngo University of Rwanda cyase n'izindi mbuga nkoranyambaga cyase ibindi bigo baba bafite imbuga nkoranyambaga bacishaho amatangazo yabo, ari nayo mpamvu kuverifya amakuru kugira umenye yuko ameze neza ariyo y'umwimerere. Usura imbuga nkoranyambaga zayo aho kugira ngo ubibona handi uze guhita ubyemera cyangwa se ubyizera. Nayo mpamvu twebwe turimo turakora video gutya, turimo turarecordinga, dukoresha screen recording kugira ngo uhite ubonaho amakuru ari marava, nawe uze kuba waya verifya uze guhita ubona ko bimeze neza. Niba rero bwa mbere ugeze no ku miyoboro Onebu opportunity ya Rwanda, wakenda subscribe, share and comment, asigaye tukayitubana gatanu ku kandi. Hano tuwacisha amakuru ajyanye na education, scholarship ndetse na career guidance, even na job opportunities. Subscribe rumva yuko ari ingenzi, ugasharinga bagenzi bawe kuko hano uzajya uhabonera amakuru atandukanye. Rero tudatinze, hano uramutse uje kuri University of Rwanda website, waza ukaza no kuri news and event, uraza uhakande uhareka yafunguke. Nuza uraza guhita ubona ahantu handitse announcement. Nuza gufungura announcement uraza guhita ubona amatangazo atandukanye iraba riri hejuru. Ejo twabonye call for application for IUCE scholarship for the masters program at University of Rwanda. Kubari interested in no scholarship ntibacike muze guhita musimbukiraho murebe ibyari byo. Ahubwo murabona hano dufite announcement for online registration academic year 2026-2027 continuing undergraduate students. Hano murabyumva neza itangazo umutwe waryo urivugira. Reka turifungure tuze turebere hamwe ati ese niziye impinduka zabayemo. Hano urabona yuko itangazo ryabashe kuza kuba rifunguka riri muri rw'icyongereza, ariko nizere ko nta muntu ubuze guhura n'imbogamizi y'ururimi. Turaza kwisobanura neza ku buryo ki uza kuba wabyumva. Hano bavuze ngo announcement for online registration academic year 2026-2027 continuing undergraduate students. Hano undergraduate ni ku banyeshuri baba barimo bariga advanced cyangwa se bachelor level, ubwo nibo twita aba undergraduate. Ibitari undergraduate tugira masters ndetse na PhD. Ubwo hano no kuvuga ngo pursuant to the academic calendar, the academic year 2026-2027 for continuing students will start on 14th September 2026. Hano kuvuga nkuko twayibonye kuri academic calendar muri University of Rwanda, academic year izatangira ku tariki ya 14 kwezi kwa 9 umwaka w'2026. Murabizi neza yuko kugira ngo wige muri kaminuza y'u Rwanda ubanza kwiyandikisha, so wasoza kwiyandikisha ukabona ubujya hehe kwishura. Ubwo no kuvuga ngo University of Rwanda therefore invite all continuing undergraduate students to register online for the academic year 2026-2027. Before completing the online registration, students are required to pay the usual registration fees of 35,000 Rwanda francs. Ubwo no kuvuga ngo hano baje guhita babivuga neza. Ejo twabonye yuko itangazo ryasohotse rivuga ngo kwiyandikisha ni 60,000, ariko baje guhita bavuga yuko atari byo, ahubwo habayemo kwibesha ndetse n'itangazo baje guhita barisiba. Ntabwo ubu ngubu waribona, ntabwo rihari, gusa hari abantu barifite no kuri social medias nko kuma X y'abantu runaka, hari ahantu ushobora kuba wabona iri tangazo, gusa nturihe agaciro. Irifite agaciro ni iringiri tubona ubu ngubu. Rero kwiyandikisha nk'ibisanzwe urasabwa kuba wakwishura 35,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Please note
online registration system will be open from 24th August 2026 to 13th September 2027, and all continuing undergraduate students must ensure they complete registration by the end of the set timeline. Nizere ko bino byumvikanye neza. Registration period is from 24th August. Kwiyandikisha biraza kuba bitangira tariki 24 uno munsi officially, ubwo byatangiye none bizarangira tariki 13 z'ukwezi kwa cyenda. Ubwo no kuvuga ngo abiyandikisha mugomba kuza kwiyandikisha mu gihe cyagenwe. Noneho hano bakomeje baravuga ngo what you need to do before starting the online registration. Ese ni ibiki ugomba kuba wakora mbere yuko utangira registration? To check the UR fee structure on the UR website to know the fees you are required to pay before registration if you are private sponsored. Ugomba kubanza wariba ese muri University of Rwanda amafaranga y'ishuri bishura muri faculty ngiye kuza kuba nakiga nangaye, kugira ngo umenye ngo ugiye kwiyandikisha uzishura angahe mu gihe wowe uziga uri privately sponsored. None gikurikiyeho to ensure that the payment is made using any of the following channel. N'ubusanzwe mwari mumenyereye yuko University of Rwanda kwiyandikisha bajyaga kuri bank, kuri beka, akaba ariho wishura ukavuga yuko ushaka kwishura amafaranga ya registration, aho watangaga index cyangwa se reg number yawe, registration number yawe ukayitanga bakakwishura banyuze mu Urubuto System. Ubu ngubu haje kuba habonekaho ubundi buryo abemerewe amabanki muraza kuba muhagera, ariko ushobora kuba wakishura ukoresheje MTN Mobile Money ukoresheje akanyenyeri 775 akanyenyeri 5 urwego and follow instruction ugakurikiza amabwiriza. Igikurikiyeho with beka app on internet banking, nabwo ubu buryo bushobora kuza kuba bwakoreshwa ukoresheje beka app kuri internet banking or online payment through the link, cyangwa ukaba wakoresha ino link ukishura mu buryo bwa online, and merchant code akaza kuba ari ingiti H77 6981. Then ukaza kuba wakoresha UR code where is, ubwo no kuvuga ngo iyo bakojeje nuza code ushiraho UR yari muri RP ushiraho RP, then ukaza ugashiraho registration number yawe bikaza kuba byarangiye. Account name ni UR internal revenue, hakaza reference your reference number nayo ukaza kuba wayikoresha. Then ubwo ibingibi biraje kuza guhita bijyaho umucyo muze guhita mubikora. Mbibutsa yuko kwishura kuri beka agent ntabwo byemewe. Please do not pay through BK agency. Bank of Kigali agents are not allowed to help you or to assist you in making this payment. Nizere ko bino bije kuza guhita bibaho umucyo. Indi notice dufite, students who recently completed year 1 will start the registration on 1st September 2026 after approval of their results. Ubwo students who recently completed year 1 will start the registration on 1st September after approval of their results. Murabyumva neza yuko abasoje mu wa mbere baziyandikisha kuva ku tariki ya mbere ukwezi kwa cyenda nyuma yuko results zabo zibaye approved. Byakorewe i Kigali kwa 24 kwezi kwa 8 2026. Yes, aya makuru rero yari ingenzi, ariyo mpamvu tutagomba kugenda tutayabasharinze, muze guhita mubikora byihuse. Wowe ni busoje secondary school, ubwo ni wowe usigaye ugomba kubutegereje ino call for registration, even call for application. Tuzagenda tubafasha gatanu ku kandi namwe tuzaba amakuru ku buryo bwizewe. No niba wenda ushaka kuza kwa watu joininga muri description, even muri comment section tuba dufitemo group ya WhatsApp aho ushobora kuza kuba watu joininga. Iyo igezemo uhita ubona kari Onebu opportunity hub Rwanda application group cyase assistance group, ukaza guhita uyigeramo. Ushatse waza guhita utwandikira ati hi, natwe tugahita tubona ko wahageze. Thank you very much.